chơi bạc kéo sao bạc sức càng mà Bạc sức càng thì đâu thì đó chơi là bạc sốt thế à để tập pha chỉ nó bạc kỳ lan là bạc kỳ lan là bạc kỳ lan nó là mới là bạc tàu nó hồ bạc tàu nó hồn tu ta mình vô hồ bạc tàu lo chơi là chắc là ria khó nằm luôn á nhớ là tu bạc tàu đó lo là nhớ cái là tu bạc tàu đó ô tụi này bạc bó hồ đúng rồi nó là bạc bó cứ để tới bạc bó cứ để tới bạc bó ấy đấy chỉ là tờ giết này chứ mà bạc kéo vậy à mua nào đó nói thì là mới để tờ lơ đó là có nói cho nên tôi phạt cố đấy để tới thế à đấy để tới ha tụi nó thế là tụi chơi bên tụi nó lỏ ấy sao cần giết thì chơi hay nó ha bên tụi nó ăn chơi chỉ lỏ bắp bấu rồi à bắp bấu cho nó cho nên cái bắp bấu ăn chơi tọt này đã thấy đã đây nắm ngầm mà toàn cho tới cái con cây chơi đời lò rồi sao mày thú đã đây nắm ngầm rồi đó chỉ cũng chỉ tao mà tỏ đi thế đó chỉ là tôi mà tỏ ta đã đây chặt bó kia tỏ ta tới con cây đây kìa nó nhớ là tôi bắt tàu kia đó nó là dây là sẽ xé về tới nó lúc về nó là một trâu tấn dây nó bắt tàu là một trâuของnó này dân chơi thôi là dân chơi giá anh sẽ khó mua na biết tôi nuôi anh chơi bạc kéo nó thì cái nó hộp cái hạ hộp chơi bạc tổ ra bạc tổ phát triển tu lúc trong tiền cho tu bạc tổ ra cái hộp lúc ăn đây bảo hộ mua hộ chơi bạc tổ nhá hộ sẽ lấy đó tao một xe hộ ra tao xe cho bạc kéo với lục trôi chụp phá kim rồi anh chơi cọp đây mà lấy bạc kéo cái lỗ nó xe to không ngồi hai chỗ nọ hèn nó mặn hèn thôi ở đây tôi xin có ra tiền tối nọ cho chơi ở môn chơi đó nè tôiอยู่chỉ tôn tàuอยู่chỉ tôi vô trả lên lô cao xếp đây lô cao xếp cho nó lô cho chụp phá đó cho nó này còn ông tết tu nhà có lô chết này cái mất đã lo lên nuôi rồi thì có một thứ conอยู่ที่กายอยู่ที่อะไรต่อตัวนี้ซ้ำกันไปเลยแข็งซ้ำกันไปเลย ตัวนี้ให้มัน xịt เอา ตัว ตัก cái sao ตัวนี้10 ก็ โล กะแค่ ตัวนี้20โลแต่ปลาตัวนี้แต่มีแต่6 โลตัวนี้ là tụi ní nè ตัวนี้มีแต่6 โล thùng ní 10 โลแล้วปะ ตัวนี้เต็มท้องอันนี้จังได้โลนึงอ่ะปลานี่ ว่าแต่nó có đưaแต่nóอย่างcó mà เอาไปไว้ป่ะแก้มล้อแก้มเปีย แม่นเลย ได้มีงานเลยแก้มล้อแก้มเปีย ฮะ ปลาอันนี้เจ้าสร้างให้กินดีบ่เฮ็ดแซ่บ เอาไปจังไรกินซะ เจ้าเฮ็ดหยังกินนี่แกมเราแกมเบเฮ็ดจังได๋ ก็บ่ทันพูดเลย เอาไปถามเลยให้ได้เอาไปจืนเอาไปทอดหรือว่าเอาไป เขาจะให้มัน เอาไป แซ่บ คั่วเอาไปคั่วมันแห้งเลยก็ตำแก้วกิน ตำแจ่วกินก็ได้แต่ถ้าแกมเราแกมเบจะให้มันแซ่บก็จะเอาไปล้างน้ำซาวน้ำล้างเอาเกลือไปงัวน้ำตาลใส่ซาวเจ้า โหลหนึ่งได้หลาย แซ่บ หลายขึ้นโหลหนึ่ง แต่ที่การเฮ็ดได้มันแซ่บมันจะไปจืดเลยแล้วบ่แซ่บมันบ่มีเกลือ อะไรหอย ตัว โหล นี้ผสมแล้ว ก็ใส่โหลทั้งซา ตัวนี้เฮาปนเครื่องเกลือไปงัวแล้ว ชื่อได้ยัง3 ขีดđây là dừa đó, đây là dừa thành cái lỗ đó, lỗ đó, nó đã lia. ซึ่งนำเขามันพวกสำได้แต่คันเขาเอาลูกค้า ตัวนี้2 โลได้ซ้ำนี้แต่ตัวนี้1 โลได้ซ้ำนี้ Thế nhỉ.